Tilbage er jeg. Tilbage er jeg. Tilbage er jeg. Og vi skal spille Team Fortress 2. Yeah. What's up, guys? Today we're playing some Halo multiplayer for Backseat Gaming. Halo! It's not my choice. This is your choice. Bare det med sådan noget YouTube her i baggrunden. Alright, what am I doing? Go into Big Team Infinity Slayer. Yeah, that seems obvious. Everyone has that same pose. I'm gonna knife you. He looks like he's gonna backhand him slap. Hvad er det her for en baggrund? Den har jeg aldrig set før. Knife slap. I like that. Big Team Infinity Slayer. Alright, pick any class. Just pick a class quick. None. Alright, now get to a vehicle. Any vehicle. Your first mission is to splatter 3 people in one line. Alright. Splatter them. Splatter them. Oh, Yes. God! We're not splattering anyone. We're getting killed. Ja, hvor er det sjovt. Hey. Never mind. Get to the rocket launcher. Where is it? Oh, I see it. Grab it. Yes. Alright, I should have switched out my other gun. Rocket jump. now No. take the rocket launcher and turn around. This guy behind you. Nu er det. Nice. Now rocket that Banshee up and to your right. Flying away. Doesn't matter. Hunt it down. Oh, rocket that goes. Oh, no. King of the Hill. See him. Alright, fisticuff someone. Fisticuffs. Wait, how do I do this? How do I do I this? don't remember what the button is. I hit him once. Punched him once, Yeah. Oh, get in the tank. To your right, tank. Where? Tank. Right there. Get in it. Jump on top of the tank. I'm trying. Jump on it better. Jump on it better. Say, He's just leaving me wait, behind. Sheila. Wait, Sheila! Get back here, you You know what? Stand in front of the tank. He'll stop for you then. Okay. Stand direct. Oh, he did stop. Oh, we got hit with green. Oh, I'm getting there. okay. Ay. We're running. Okay, get in the go. Oh, Get big, the go. big shot. No, Big to your shot left. repeated. Turn around. Det tager lidt tid. Something over here. There's a Banshee on the ground. Get the go. Get to it. Get in. Åh ja, så tror jeg, jeg er ikke engang sikker velkommen. Hvad sker der for det? So they can cry and scream the whole time. Shut up! I wish I could quit. Dude, this movie is so So- unrealistic. No super manly cowboys would ever have a secret relationship together. Dude, how many Anytime times do I do I have to tell tell you? if it's stupid, if moves are actually realistic. Fuck, jeg går. Vodka martini, shaken, not stirred. AWOL, monsieur. This tastes like arse. Jurassic Park. Dude, check it out. If we extract this DNA, we can make real-life dinosaurs. Wait, hold on. If we aren't careful, then these dinosaurs could get loose and then kill everyone. Oh my god. But Raptor Baby's a piece So good. Jeg håber ikke, episoden ender inden vi overhovedet kommer i gang. Det er den helt klart næste. I'm just gonna keep that rolling, and then we can catch some ghosts. You just want to record us having sex, don't you? Sir, I am unable to see with all these lens flares. Whoa! Ui. Lens flares! Så er der den ikke snart. Han er That sucks. Well, at least they look pretty cool. Kill Bill. Hey, are you Bill? Yeah. That was Nå, easy. det er det. Jeg håber ikke, det hakker lige så meget som Minecraft. Det tror jeg faktisk ikke, det gør, hvis vi er heldige. Ikke lige så meget som Minecraft. Hakker lidt. Ikke ret meget. Tis. 3, 2, 1, go. No.
Sniper. Ja. Oh shit. Heller lige komme herop. Nej. Det må ikke sige sådan nogle ting. Jeg skulle lige til at sige. Hvorfor dør han ikke? Det er kun en scout. Come on. Sådan der. Jeg har 10 sniper ting. Det går nok mørkt. Kan vi ikke lave det om? Indstilling. Mus, lyd, stemme, video. Opløsning. Sådan der. Nu kan vi se noget. Quickscope. Hvorfor hakker det sådan? Og hvorfor lige nu? Jeg har nærmest bare sådan en vane med hver gang da jeg dør, for eksempel i Call of Duty eller sådan noget, så vil jeg bare skifte mand. Jeg kan ikke styre det. Og hvis jeg ikke vidste det, så kan scout double jump. Så skal jeg skal lige noget. Jeg skal bare lige hen og lukke min dør. Sådan der. Løb. Jeg er ikke sikker på, hvornår der episoden ender, så hvis jeg er i gang med at sige en ting, så får jeg bare ikke at høre det. Gutter eller gudinder. Er der overhovedet et ord, der hedder gudinder? Det tror jeg. Hæ? Candy cane. Du. Mega pro. Nå, du sagde ikke mega pro. Rocket jump time. Hvis jeg ikke ved, hvad den her den gør, så kan den udlægge turrets. Jeg skal lige vise jer, hvordan, hvis jeg ikke ved det. Så I går hen til den, så holder I jeres skydeknap nede hen ved den. Og jeg tror ikke, den blev ødelagt. Wow, ham der, han fik mange. Vi ser den i 10 sekunder. Ham her. Det må mere. Nå. Pis. Løb. Løb. Jeg glæder mig til at se optagelsen. Skal vi ikke bare gå rundt og kigge på alle de dårlige mennesker? Eller idioter, der går rundt?
Slikker ham i numsen. Aimbot. Frihed. Engineer. Engineer. Hvor satte han den ikke? Det spasser. Flere chips. Han er små krummer. Screaming Eagles. Smager godt. Det skulle jeg så prøve. Hvis I ikke allerede har prøvet det. Hvor er vi? Det var bedre. But the raptor babies would be so cute. Det er mere sjovt. Han pyroman. Turret. Så byg dig selv. Hurtigt. Bygget. Hvis I ikke ved, hvordan man gør det, så kan jeg måske fortælle jer det, hvis I er heldige. Sådan her. Vi gør det på G, sådan gør jeg det i hvert fald. Skal lige være James Bond her med sin robothånd. Hvad er nu Pyros normale andet våben med? Sådan et haglgevær. Så, det vidste jeg ikke. Slå lige vinduet. Hjælp mig. Jeg vil ud. Nej, jeg må ikke gribe mig. Løb. Han pyro. Pyro ting. Jeg står på højere i undergrader. Det er noget vi sagde ikke. Kom nu til at slut. Jeg vil gerne tilbage til lydet. Hvis I ikke har set min ven på YouTube, så skal jeg subscribe på ham, ellers så dræber jeg jer.